Cendol Sulastri. Cendol susu. Cari istri. Keringat rasanya dingin, jadi keringat dingin. Ini panas, ini dingin. Jadi panas dingin, meriang. Merindukan kasih sayang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في قناة ددو. يا شباب اليوم نبغى نحلي اليوم. تعبنا نحن ناكل. كل يوم ناكل حار وهذا اليوم نبغى نبرد انفسنا يا شباب. الجو الحلو هذا. اكله جندول اسمه والله رهيب يمين بالله. بتجرب كيف طعمه؟ تعال اوريكم. ولا اقول لكم كيف طعمه. يلا تعال شوف. Bang, kita mau pesan cendol apa Pak? Ini ada cendol susu ala apa ini? Alesan. Alesan. Ada Alesan. cendol susu topping alpukat kebagusan. Kebagusan. Terus ada cendol susu arisan. Aywa. Cendol susu topping apa ini? Daging, waduh, daging durian kebagusan. Asik. Cendol susu pingsan guys. Oke. Cendol susu topping Nangka nangka kebagusan. Ini ada cendol susu nyalon guys. Cendol susu rasa melon. Mantap. Cendol kopi. Mantap. Cendol susu rasa kopi. Asik. Cendol susu apa ini? Ngonde guys. Cendol susu coklat nada de cocok de koko. Cendol Sulastri. Cendol susu. Cari istri. Strawberry. Strawberry guys. Bukan cari istri. Mantap. Oke guys, kita mau coba rasa durian kayaknya enak yang apa itu yang selalu orang cari ya, rasa durian guys. Kita mau coba rasa durian ya guys. Durian. Ya. Yang durian. Dua ya, dua yang durian. Coba lah guys, kita lihat cara pembuatannya guys. هنا هذا هو اللي يسموه cendol. كيف؟ يا سلام. خلينا نبرد. الجو كمان هنا حار اليوم الصراحة. دحين هنا بيحط شوفوا عليها الحليب. يا سلام كيف حتى شكله يبين انه منعش. Mantap ya, kelihatannya ajib banget. تخيل بس كده انت في صحراء وكده هذا ينزل عليك من السماء. جنة هذا الصراحة. مرة والله. Mantap ini guys. Ini rasanya udah pasti maknyos. Benar-benar jos gandos kalau kata Dimas ya. Dimasnya nggak ada ini. Gula aren ini. سكر احمر هذا هو اللي بيحليه هذا الصراحة. شوفوا كيف؟ أنا أحس ببرودته في جسمي ولسه ما أكلته. والله صدق. Mantap banget ini. يا سلام. Ini duriannya guys. هذا الدورين دحين بنقطع. Mantap. شوفوا كيف حتى الكاسة كاسة هذا عملاق لارج. لو شوفوا كيف حتى لو داخل السكر داخل الكاسة. Mantap. اوكي يا شباب وهنا جاهزة التندور. Ini dia guys. Cendol kebagusan guys.
Caranya pencet. Colok. Oh, ya, bisa. Mantap. Cendol ajaib. Ajaib ini. شوف هنا كيف تخلط السكر. هنا تخلطها زين يا رجال علشان كله يطعم طعم متساوي لفمك. يا اخي الحراره ما تشعر به. راح الشمس راح. Udah panas kan? Walaupun di tengah-tengah matahari. Keringat rasanya dingin, jadi keringat dingin. Ini panas, ini dingin, jadi panas dingin. Meriang, merindukan kasih sayang guys. Mantap pokoknya, ajib. Mataharinya hilang guys. احنا وين نحن؟ في موسكو. Moskow. Masukkan koko. Pokoknya ini adanya di daerah Swiss. Ya, kita di Swiss sekarang. Nah, sekitar wilayah Setu guys. Pokoknya kalian cari di Setu tempat cendol. Seperti ini bentuknya, namanya cendol kebagusan guys. Dekat Alfa, dekat Indomart. Dan dekat apa namanya ini Polsek Setu kalau nggak salah. Nah, ini ada cendol kebagusan dan rasanya ajib, nggak mengecewakan. Panas pun hilang, jangankan panas, matahari sampai hilang guys. Bener, apalagi mata hati guys. Pokoknya jangan sampai patah hati guys. Cobain cendol kebagusan guys. Mudah-mudahan kalian suka dengan episode kali ini guys. Dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Dan di komen, like, share. Dan jangan lupa tonton episode sebelumnya. Dan tunggu kita di episode selanjutnya guys. Akhir kalam, salam gedung Diamond hidup. Mantap.